ia ai o se keisi mua le nei i le tala faasolopito keisi sa Samoa ua amana ia ai e le faamasinosili ni meo ni hearsay o le hearsay le ua pei sailuga le tatou faamasinoga fua atu ia i le toloulauga e ui na matua paso le faamasinosili e ave tusi sa madia ma tusi sa isai e matua faakapiko le suʻega maiga o le ulugalii e ou le molimau e leʻi maua ia a o lea la ua sauaitu o patatua ia ua maeʻa le i unga o le faamasinoga sa tatou faatalitali uma i ai ia ua fiafia isi a ua faanoanoa isi lagona le faanoanoa ona ua lē manuia le tulaga o le taumafaiga o le faamasinoga ua lē vanaloloma mai nei ia o le suga i le sui palemia Deputy Prime Minister Toe Lupe Bou Molinuku Onesemo ina ua au mai le faaiʻuga a le faamasinosili ua lē manuia uiga o le faamatalaga ua faiaʻina ua faamaonia e ui o mai le aso o loo tausuʻe pea peiai ni foliga o le ulugalii e ou le molimau tusitusia e leʻi mafai ona mau atu ia ai o se keisi muamua lenei i le tala faasolopito keisi sa Samoa ua amana ia ai e le faamasinosili ni meo ni hearsay o le hearsay le ua pei sailuga le tatou faamasinoga fua atu ia i le toloulauga e ui na matua paso le faamasinosili e ave tusi sa madia ma tusi sa isai e matua faakapiko le suʻega maiga o le ulugalii e ou le molimau e leʻi maua ia a o lea la ua sauaitu o patatua o le a faalautele i se taimi seʻi toʻai taunuu ma le suga lelei ataua o le fai lea o le faasoa manino o le faasoa anoa o le aso foʻi lenei ua toitiiti a unofonofo i le mo lana nei seʻi matou talatalanoa ma le nisi o lo ia ua matuaʻi maofo le loto i lelei tuaiga faaiʻuga pe afua nei i ai o lea sa saunoa le afioga i le faamasinosili o lea ua aloaʻia le faaogāina o le sworn affidavit le ulugalii lea le e leʻi foliga tulou pae ua ia te au te leiloa po ua faailoa mai foliga o lea ulugalii o le fesili agana fesili ai loo mafaufau na saunoa mai si mativa e kusa lava lenga pei kakau o kengia ai le loia a Toe Lupe le fionga ya mero mantua pei kakau pa ai le vaa o le tulou tatou alue pena dau na le fiafia ai ina ua fesiligia e le loia a le sunga ya Toe Lupe pe fea lea tuaiga mea o le lea iongi kangaka a lea la ai fai mai e auaga ke fesiligia le tomai o le faamasino ma ua nei fesiligia faiga le faamasinoga leaga e mafai ona iai le case i luga o le mea taʻu o le hearsay kusa pe leigi kagaka e kuku e molimau o le fesili lana tele na fesili ai loo mafaufau mananei galaiga ua alu i le manukau district court leii o te soʻusaʻili gai lo ia sigia lo ia matutua lau ia ona o lena ia saunoa e amana ia o le afai leiʻuga e kusa ai o le hearsay ae toe mulimuli ane toe nofo si mativa toe fai le ora e ora ai le o mai o le ugalii o molimau gei now atou silasila nei Samoa e lua faaiʻuga ua eseese loga faiga muamua e okay le hearsay wa o laga argument o laga kalagafa mai it's okay. That means le show up le ugalii lea o lalae okay ia si makiva le hearsay. But then again he make an order in order to summon this couple, the unknown and unseen couple. Now
so o le wa umanga e fa mai okay le hia sei so longo winga peis lo lau fa unga le hia sei ai e toi mana o e toi avele ora e koe su e mai ale ngari what for o fe sidinga ngo fialu e sau sa ili mai what for la me wala inga koe samangia masai mai le ngari pe afa pe o le wai okay if they don't come sekile la faile hia sei e na o mea ne nefu o le wingo fa metalanga o le matua fa lau tele lava telefo ili tatu koneti atu sa moa as of now o le loto maleanga tatu ai me se fo ile lango tatu ile malo mai pele ia te ila tau le fionga le sui pale mia awane ila lafo a tau foi o le savili o le kualalo au foi ne i fa to ina o tatu faiva o la ua ngani ma la utu ualalo to ale tai to a pea le tai e sau lava malama o asofo tatu ono sa eyo kako ongo sa e leonia tua tangata ye sa fa fa masingonga that's one thing for sure e leonia kua one thing for sure ua luangia e le se la ukala leo ke fai kua ua luangia ala to fai unga ke le luangia ke le ale no ta ua tua a inga o to luo si mativa wa leva nga mapepe si kwai e fai mai la fai unga si makiva e le ya ma nga nga set e fa noa ona o le tūlanga le a mio tonu tele o nei mea. I can say that. It's my opinion. Yes. E entaito a asia tai e lona opinion. Le anga sa le kakaunga e me ia e le keislea. E le kakaunga e me i foi oe ke sau fa i le keislea. E ke le o so kanga le HRPP e ke a inga nga ia e ilo kongeki nga ia va e lua. Malonto o lua. E ia ilo kongeki ia va e lua maro e makua e kongeki foi e kongeki lo to lua nga ia fono toi. E ke ka penga mai langi mea ua leva nga saukia ua mafuku lo ua fonga le tunu ai ole ti nga ole tunu ole mai mo atu ai fai mai au fainga talo fai e pena fai atu e toi foi mai ili taimi o fa soa male songa le ataua tatou te au ili ilia lau fai unga matua patatua as of now e le i maua se tūlanga what's next paule mea o te iloa ea uia e si o tama i iloa e o ke le iloa e le koe mawhainga koe apilia mea ia o whamasinonga wha paloka electoral cases po cases on elections general elections ya mese fo paloka like ya walanga lena o le ua ta oto le ala fua pe for me sa tupu ya le fionga ya seve te ya sa tupu ya le ana sa tupu nisi but it's so funny and so weird or le stingy and ole tu ai nga case le nei it's a special case for le wa matua mati la tila ilava le nau tele ole fa masino sili ya ai tatou to apele tai ola ule tu walalo ola foi lea o wade i fa o le ta tu langa o tatou wa fa masinonga nei mo petitions fo ie ma tu langa o fa masinonga fa fainga balota o wana i fa o ai fu ele ta e o te loe ma faina tatou vita e la ko fa mana tu watu fa mai fionga le tua a eita aua ne yanga salai ioi a eita
aua ne ia ngasala sesi ia o la ule na tau le mau o la ufo ile na tu walalo avelo tatou fatuanga avelo tatou fatuanga ia ilo tatou teitai ai mai se fo i o le fainga malo lona lua avelo tatou fatuanga sili le tua nga lue mai te nga lue mai lona daimi ai a sau fo ilonga kaimi e malie ako ko le loko ioi ia fa aloto tele fo i le fionga i le faipule fa aloto tele i le fionga i le sui mamalu e ana fai atu le ai se mori mau le a manga ia le ku malo le a manga ia ia kakau ko lupe le lava se avangoa e kali ai ko lupe mau ili ai sanga fa makalanga umanga kalo sanga kuiloma ole mea nga ole mea kau maua ele ise mea ya ifua oma winga na le tu fa ya joy ole atele sona tatalaina ole tatu mata ubula ai o te afia tu lava ta uia na ile tatu wa hafia e misifu tatu malava wa maua ile loto tinga salari ki ngari le anga ua leva na valo ia le tua inga mer kilinga kuloa o le tangata fo i o lea o te whai atu sa o lava la utala I am hoping ua makua e fia i lau mea na whai ia I am hoping makua e fia nga mulau ulu isi au mea lea na elia ioi e ngā o ngā waku whabenga ioi ua e fia ua e sao mai oe ioi ua e fia ua e sao mai foi oe ia i lau cases ke le ola nganga mori mauinga foi au whainga ai ua e sao mai ai ua e sau whaatupu le nei mea ana i lesi tangata ai o kere whai ako a mea le e kau ke pungi no a o fisili o ke fisili aku waila ia oe lea ke fi ngau i mea ia kongi sau maa pe a whai e ke mau ki ngoa e sao so se whai pule le mea ka ore lea veo se kupeng kangaka ai ai se kangaka a ngeru e challenging ala ukala lea punga mai runga awar punga mai fa fiami o kongu awar punga mai fia angeru awar fia leiva lea ai punga sao mai i low lava oe loko mama ili sila fanga le kua is there anyone e yai se sui e sao mai i lea mea o low aveo se kupi kusa penga e fayako ke paloka pe ke le paloka a o le loto ngā lainga e avea e yai inga ia paloka e yai ses winga ngā leo ke fayako wai o mea nge ia o paro kala nga le lengo fa yaku la kala nga mula ulu sami leota le alor kala ka ya ele u fet sawa I hope mo wa so sa lo konga wa fia ile mea wa o nga fa ya mea e oi la meko kam ya oe a tuiloma lance la meko ya lea wa e vai le kua o le meole mea ia fa porkikia lea la ua mei uma le au sifi ai fia ngai ai oe le va fa loko i fale ma koe lupe wangi la wangi na le wo ese mare ko akele wo ese ko ese ko maukupe wo ese pai malafai ai ko koe ngai nga o lua i ko kongo ko ku malo wa neila wangi kalo fai ai koe foi mai ala o fesili lea ia ki oe si makiva o le fesili lea
ai se ua ese ai lau whainga o le case lea, mai le whainga sa whaia e isi wha masinga o le case a whongo koe. Ai se ua si i ai lau makala langa, wa esili aku i lunga o le wha masingonga. The precedent was already set from previous cases. Yeah. Are you above the law? That's my simple question. E sili aku oe ilo kula fongo. E sili aku oe ilo le uniform fai unga fai. Ai se awa fia e se aila oe uniform. Au le lengo tinga e mala mai o kou le au lawyers ma le au legal people. Ai se awa e se aile ko nginga o la oe fai unga. Why wasui aile uniform? Because all your decision making supposed to be all in uniform, in line. Maisi previous. Ai se ala nga sao ma yei fongo koe. Inga ua le show up maonga ngā mori mau. Ai se ala nga whai fai unga inga sao oe langa elengi mori mau. O whengi cases valea ila lo le lare ngei. Longo winga e mawhai anga o kango whaisinga o affidavit o pepelo aku ya o kou. Inga ia loka se kangaka. And then you go ahead and do it. Oh my good boy. Man, I'm not a lawyer. Neither do I have a legal whatever whailonga. But in a common sense world, I think you just made a mockery. Yes, you have just make a mockery in the judiciary a kākou Samoa. You si makiwa. Yeah. Kusa o la ukalangoanga o ke kalangoa, and I have every right. It's my opinion. I'm entitled to my opinions. Ele ai fo i se tau mea pule o ko ia feika mai. E ia la opinion o kere o palau vale se si makiwa. Ai le o se si makiwa fo i se kupu la le mawhainga whai e se kala. E oi. Kukusa o le ngofoa e a fuainga ka ese. Pāua ngā. O le ngofoa o lou kofi wha masingo ngai a fuainga ka ese. Ai aru ese mai malo ngofoa ua umangei po le ale wha maua le kulanga iai kuri ese oe maranga ngofoa. Ia ngō koe vai lole ia oi sisi mea o lai kui mai au tif ala fo e kui aku au tif i si piko. O ngā kā kui tifa kasi ala ia lea. I oi. E whatuai. Ai o ngai office awangi. Leu ke whaku, leu te watu whaateitai ngā uanei tui la epa ma fia me. Leu ke le whaku, le waku ia watu le example ma whaateitai ngā utala. Last year and the year before, Fia me was what? The main person sitting with all the prime minister from everywhere around the world sitting next to the king of England. What now? Lalo mo kupur kay miringi. Lakuar pale mia o ngiusila. Aruaku le sui failau kusi o maro kele o meleke sa fai mala auri a ofere o pu e meileaka. Kua peka o kua. No o lo te fai atu o le winga o la utala. E le fa apea ngaore ofisa ngaore it's just an office. Fo ilele o le malo ma mea ya fuainga ese o e maiakea. Ai a uma wa e haru ese maranga mea. Wera peke haru ese mamalu, pe nga kuri oe, pe nga remove oe. O nga e koe fo i me wha alea kau ke kui ngifo whaakas. La utala fo ilala nā lea vatu.